Ranwatch na. Bombay. 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 Ranwatch Yes, kira orang lapakan mesatan song ang kabese yung Ranwatch na. Bombay. Program Ranwatch nan Bombay, yay program kabese rangkap o iragasampalakan mawimuyawi tebanuyaw nan wain Bombay. Area mo na span bachoyan nan program kabese Ranwatch. Nakonen yan walian kichti o chiyan ki uyan changa sakaratan kay poni. Oh wow, don walen wow araksoban Bombay yu. Chingot sa karanwalap ang kumurasanan kan ko. Wan ko sa pagmatikan na nalagnan kanyi ko. Chingot wow chong roar and pitoke. Sa pagmachay kap na moin Bombay, karyawan kap na. Speaker, vice speaker o chawagan chorus na mumoten legislature. Na chawan wan ki soon ko pong labalap, yung ang soon ko pong kan. Wan ko sa mga labalap, chiyon tataw sa rawikan chorus, nan bilyan na balangkan karusyan na moin Bombay. O ba chiyon wan ki sa pagmak chiyon way usap. Ranwatch way sa pagman kenso mo, bukchaylan kachin kasamo. Walyepen, Office and Custom and Tax Administration nan way Bombay. Ang subsich banda chiyon lukat, all kasampat riyaman watch. Ong nan program kabesen Ranwatch rangka kasalete rakasampal mira bachoke nan men kay Ranwatch. Lan kami program director Ivan Patrentis kaladan wow mekira mot o patros grade tron way mesabil patro nan station Ranwatch posen puran kapese representative Kanan Kushinadan Title 54, the Office and Customs and Tax Administration, Apawaliyan, Drone Way. Patrang Iranet, Mr. Loney, Eugene Loney, my Taxpayer Service Manager, o ngayon ko sa Chawag, nagwiyaman sa mga sulisawas ng Customs and Tax Bombay Field Office. Kailangan ko Mr. Chawag, Karyawalo ko, gumawa kakanagis tulaw kabese, kataben taxes tayat na taxes chepta. Kailangan, program director, puyan sa isal, tax, suru corporate rate. Tax chepta kailangan yun, mas, 300 PC, moin, nan Egypt niya siya tax chapter niya siya siya rin tatawang kumuni pero can use one shop for ang point kiyang count the king niya siya alay tax mo tax kaya ito asang mo rayman traman ng New Testament mo yung travelers mga sinol marang tasakiyas Maruya tax collector na niya siya. Lalato retail Bombay miya atay pumun tax may no boy kan magamuyaw mas kamit panuwaw tay kanana moyam sa matay one shop kan no kala ko. Ari asyo tuto sa murul mo sama trail ko, kawin trail tong. We have been talk you, may government, trail kat Ranwatch. Email at trail, Ranwatch. Udang na nana, itawan, kasanti kan government, kinapali biyaranas. Aya government din, yay komiyong ay. Kailangan ko
Mr. Chua, area wala ko kumabil tawlaw kapese takot tax te yawe tax. Kailangan program director. Numot-numot, waralap taxi moni kan magentuntur siyang nan sama trade from the top and office the private kan sama trade chen kan o pattern moni kan business kan point dia sama trade government imagen pattern o government and kak apalien apalite service kan way pagod kena desa government Kalangan wala ko ako may pilkakan kapese nya mo manigan yang champion business the way small business pero kasampalkan may yanana muangi mo ni banchepta komoy Mr. Kailangan ng program director. Pero mono ban tabieta optimal business. Utana armasan na nane wewe uko kan makas business owner mente. Mami the wewe tami bangka tabieta o mereka tabieta business. Kayo kumenane apply business license ang local government. Iban naman. Karayaw utang kumenane register own business and register customs and tax. O kumenane kumiyan ko IT the business IT para apply sa Social Security Administration. O kumiyan report fee and report pakpayo the quarter on customs and tax. Kumpilananan ko sa record ang business na rin sa baruan ni 2% yan. Tama ko sinat pa sinit. O finanso nan barrio customs and tax kin randomly pick talagang po pilata niya business para natin. Narutan na kasampal kung minanano wewe amupo ko o tama ko manana yung yan. Anak ko mga business owner. Kalangan komoy Mr. Loni. Aja sama business te utan bananane yang report nan quarter value nan barrio. Kailangan ng kami program director. Question nila din nagasin ng Title 54 kasi natin na business kan koreste. Irailakan ng kami sapis lakin kawalya di moni. Tantan nanana ng report pa payo to quarter payo ng barrio. Nagkarasabi nanti irailakan ng rent separate. Irailakan ng rent yung orang ramasakan. Wasan na take out, store kan, construction business kan, repair shop kan, wasan CC kan, restaurant kan, wasan business kan chorus makin uyaw nan wing pay, utan pananahan report picture di the business cross representatives. Kalangan komoy Mr. Loni, mabil kakan kapese, ta mga yaramasan the business anane ki point tax o ya wasan nei morning tax kin bachola ye Kailangan ko program director. Kayo kasunod din na contact document business correspondent and point tax. Karayaw mon corres makin rukutai. Ye makin yang sa wasa kamawiyan sa bulmaray service kan yang apiyan halakan. Sabi sa dia to telepon, imanuni, point on the top and office kan, pwede yung school, o someone sabi sa kan, may sabi mo try office lab and nabasan, kinapaliki, trailer mas. Kasampal ko tayo ng buwagi anan o caravan tax, o yay mapan, kamawila sa pulma try ligas, the memorial runward, patrola, then tiyan mura. Kalangan ano ko. Aya kapan mesabul na chay loob sen customs and tax administration chingalan ni te so guideline pukat tama ka uyawi kwen ka kan kamaya na kapan watch Kailangan kami program director. Po yung essential, someone
carbon trotro, option customs and tax, so by Ivan Patroan that may compliance, voluntary filing. The business can and can pay for report ki arai business kan. You carbon me office kemalangi. Kedalaman business nan pumpi ya and carbon paying for the file tax. Email that Ranwich, me palio may taxpayer service, me and submit office, when cock and Kotokopene, official business can. Palua can so say business can. Marasatu work of cushionet, form, the young arrival calculate one more around point. You may palua kakokita, but and that shows it. Kotokopene office or taxpayer. Point bill. Sanishal, I show you pan patrol to Israel custom officers can pan patrician and way can point to one. Israel business can Mr. Can quarter report posenga. Rapakita Tamakara business walk the Arameshman Mr. Report. Israel got well below. Apaliala kapal mani. Kalahanin ko mo kalahanin naman ako. Area salary chmal iran kalala kain success. Amona cheban kairala program in kabesen run watch. Niya may approach mo kanina ng sense along chong way kalala pang kain children. Kamach nga lang so much komoy. Mr. Lonnie. E camelene was a horse trail, my red. Nari one at Pan Kairana, and Volianti, Office and Customs and Tax, the Department of Treasury. The Long Officer Secretary Lawrence, Bovias of the Chumal Kapangla, Physics Age, the Administration Poeki. I might talk to one as my way that it's in Kabian. Patrian. Kasi mga yang way papuntan pretty kailangan ko Kailangan naman ko o kailangan ko po corres sa image makain sa kala sa mga program and kabe sa ranwatch nan pay program and kabe sa way raka po yung sampalakan me we tagan nan way pay sa batcho wan dupluka check ko paralan ng kachin sa kali radio physics sa kung nan program and kabe sa kasampal checkan Beban kan kau na batamor kalangan o kasi